Turabaramukije kandi tubahaye ikaze mwebwe mwese mudukurikiye, none turi mu gitondo cyo kuwa gatanu ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2025. Ni igitondo tugiye kubagezaho amakuru akomeye cyane ari guturuka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'amakuru ari kuvugwa muri aka karere muri rusange. Ntibisanzwe habe namba, noneho abakunzi ba M23 intare za Sarambwe barabyinira ku rukoma. Ubu tuvugana dore ngiyi full operation ni igikorwa cya gisirikare kidasanzwe cyo gucakira ibirindiro bya mbere ndetse na defense rutura yari iri mu bikoresho karundura byatumye abarundi hatagira byo guramuka, ndetse na FARDC aho bita Kabunambo ni hafi neza na Warungu muri Uvira ifatiye defense. Ibintu byadogereye mu buryo bukomeye cyane, n'icicasa barahaguruka. Nibwo bwa mbere humvikanye operation ikomeye cyane ngiyi yongeye guca intege mu buryo bukomeye cyane abacancuro ndetse na FARDC mu buryo bukaze cyane. Ubu turayizanye noneho iri furu, tunakubwira neza n'umubare w'abasirikare bayikoze, abama 23 bahakomerekeye ndetse n'abahaguye, ndetse n'uburyo FARDC yahashiriye mu buryo bukomeye cyane bwose burundu, ndetse n'abagerageje gucika bikaba ibyo bakagwa mu nzira. Ibi noneho ntibisanzwe habe namba, ni rwa rugamba karundura karabutaka rugiye kwerekana itandukaniro hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya leta FARDC nka coalition. Byose reka tuze tubivuge muri aya makuru kugeza ubu ngubu akomeye cyane kandi anogeye amatwi, twamaze kugutegura neza gatanu ku kandi. Hagati aho droit no muri Fizi, aho ari muri bya bice byo mu Minembwe, kuva ku munsi w'ejo ziriwe zirasa hose mu rukirere zongeye kurasa. Ntibizwi neza impamvu Kinshasa ijya yibasira utu duce mu buryo bukomeye cyane, igashaka kuturasaho mu buryo butunguranye cyane, ishaka kurimbura. Ibi byose bifite icyo bivuze kandi bifite icyo bisobanuye ku rugamba ndetse no mu bikorwa bya gisirikare. Byose reka tuze tubigarukeho maze tubikubwire muri abakutirwa gatanu ku kandi. Hagati aho intare za Sarambwe M23 zifite ibikorwa bidasanzwe kandi bikomeye cyane zamaze kwinjiramo. Uwo tuvugana bamaze kurahira ko ntawe uzigera arasa kuri Goma cyangwa se Bukavu habe namba akoresheje misile cyangwa se indege cyangwa se drone iyo ari yo yose itwawe n'abaderiva badahari bari imbere ku mirongo y'urugamba, cyangwa se n'ibindi bikorwa byose bya gisirikare byo kwibasira utu duce mu kirere. Bahagejeje ubwirinzi karundura karabutaka noneho butari bunasanzwe ndetse butari bunamenyerewe burindi kirere, kandi bushobora gusama ibisasu byose neza ngo ugire kwitwara nka bwa bundi bukomeye cyane bwumvikanye ku butaka bw'u Rwanda ubwo bunacakirwaga ku ya 27 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2025. Ibi nabyo biri mu byatsetije Kinshasa mu buryo bukomeye cyane kuba ari kwiyubaka kudasanzwe, n'uburyo M23 isigaye ifite amakenga mu buryo bukomeye cyane, kuko Kinshasa yamaze gutangiza ibitero bikomeye cyane kandi byeruye, ariko ngo ibintu bizigera bigira icyo biyikoraho habe namba, ngo izakomeza irwane mpaka kugeza ku mwuka wa nyuma. Ibyo reka tuze tubibwire. Hagati aho kandi Minisitiri Paluku Kikasa, uyu wahoze ayoborana na Joseph Kabila Kabange, yamaze kwiyunga kuri M23 intare za Sarambwe. AFC ikomeje kunguka amaboko akomeye cyane, ndetse n'abavuga ariko ijana ku butaka bwa Kongo bazayifasha gukoma icyo mise icendi z'amatwara, ndetse no gutuma abaturage biyumvamo uyu mutwe wa M23 ni nyuma y'uko ukomeje gukora ibikorwa by'indashyikirwa mu buryo bukomeye cyane. Hagati aho mu buryo butunguranye cyane, Abarabu bamaze guha igisirikare cya FARDC ibifaru bigera byibura ku ijana, ndetse n'ibimodoka bya gisirikare rutuba byitwa Kasa kabiri. Ibi ngibi bifite ubushobozi buhambaye kandi bukomeye cyane mu kurwana ndetse no kurira imisozi, gutegura ibisasu ndetse no kurinda abasirikare mu buryo buhambaye cyane. Ni ibimodoka bigiye kugira uruhare mu buryo bukomeye cyane mu kujya imbere ku mirongo y'imbere y'urugamba. Leta ya Kongo yashoboye akayabo gakomeye cyane. Ibyo nabyo turaza tubivuge. Burya urugamba koko ni urugamba n'urwanya rwa FARDC ngo igomba kwivuna M23, ndetse ubu ni kakandi kaba banaterengarenga humene n'uduri buze gutsindira urugamba. Reka byose tubikubwire. Aya ni amakuru akomeye cyane kandi yihutirwa ku mutekano, politike ndetse na diplomasi. Aha ni ku muyoboro mugambi w'amakuru agezweho kandi yihutirwa. Niba uri ndashaka buri bwa mbere ugeze kubwiye umuyoboro, reba munsi gatanditse ijambo subscribe cyangwa se sabone, uhakore ukore like ndetse ukore na share, kandi niba waramaze gukanda subscribe ukore like ndetse ukore na share. Ubundi dukomeze tubane hano ku muyoboro mugari w'amakuru agezweho kandi yihutirwa, umutekano, politike ndetse na diplomasi. Tubahaye ikaze, kandi niba turi kumwe wibuke kwandika muri comment ngo turi kumwe gatanu kuri gatanu. Tubahaye ikaze.
Ni amakuru akomeye cyane kandi amakuru yihutirwa mu buryo burambuye twinjiyemo aka kanya, ariko reka duhere neza ku bikorwa by'indashyikirwa biri kumvikana kuri M23 intare zasarambwe muri Uvira, ndetse bikaba ari ibikorwa kugeza ubu biri gutuma M23 ibona neza uko izakora urugamba rutura karahutaka FARDC yamaze gutangiza mu buryo bweruye kandi rukakaye cyane, ukongera gutuma basubizwa inyuma bya nyabyo, ariko bikaba bisaba imbaraga n'ubushobozi buhambaye kugira ngo buri wese yirwaneho mu buryo budasanzwe. Ubu twebwe noneho reka twinjire akantu ku kandi tutabatindiye kuri operasiyo rutura karahutaka yashegeshe ndetse ikongera kwirekana ubuhangaje ndetse n'ubushongore bwa M23 intare zasarambwe imaze kugeraho mu mirwano, ndetse n'abasirikare bayo urwego bariho. U Rwanda na FARDC naritiyoroheje habe na mba mu kugira abakomando yakusanije kugira ngo barwanye M23 mu buryo budasanzwe. Rero ubu ngubu dukandagiye ku butaka bwa Kabunambo, ahangaha rwose hegeranye neza neza na Warungu, ni agace bivugwa neza ko kitegeye cyane rwose kandi kaberanye no kuba igisirikare cyahashira defense cyangwa deployment, ni ukuvuga nk'ikigo cy'ubwirinzi kigomba rwose kuba ari sitasiyo ivanwaho amategeko akomeye cyane ku basirikare baba bahashyizwe, ubundi bagahita boherezwa mu bice gukora ibyo bakora, ubundi bakahagaruka bakahafata nk'ahantu ho kuruhukira. M23 yavumbura aka gace mu buryo bukomeye cyane kuva ku munsi w'ejo, ko aribwo kari katangirwa kubakwa hagishyirwaho iminara, ndetse bivuzwe neza ko abasirikare bari bamaze kuhagera n'ibikoresho byabo, batangiye gukora uburinzi bukomeye cyane n'uburyo bwo kugira ngo ahantu bahase tubaringe mu buryo bukomeye cyane. Gusa M23 intare zasarambwe yibuka ko ibyo biramutse bibaye hakagira defense ndetse na deployment ikomeye cyane, byaba bibaye bibi no ku bindi bice igenzura ndetse n'imirwano yagerageze gukora ishobora gushiduka iri mu byago bikomeye cyane. Abasirikare ba M23 b'intoranywa 30 bahise bategurwa vuba, ba special forces bambaye ibyumba byose bishoboka cyane ibya gakondo ndetse n'ibyuma bigizweho by'abazungu, ndetse bakambara n'imbunda ziriho za binocular, yeme bakambara na za night vision, barara hasi ku butaka, ubundi bagendesha amavi paka bageze mu birindiro bya coalition mu buryo butunguranye cyane. Babanje gusogota mu buryo bukomeye cyane abari barinze ibirindiro, maze ubundi bose baburi rwirengero barajijisha, abandi nabo mwinjira gutyo, ubundi batangira operasiyo rutura barasa umwe ku wundi, wagerageje kubyoka ntawe, bose bahasize ubuzima, ndetse n'abagerageje gucika. Igitero gikomeye cyane cyo mu rukirera rwa kane nicyo cyongeye kubafata, maze ubundi bose bacakirwa mpiri, abandi bagerageje kurwana nabo hasiga ubuzima. Iyi ni operasiyo idasanzwe yabayeho yo gucakira ibyo birindiro, bivuga ko intwaro rutura zafatiwemo arizo M23 intare zasarambwe ari buronye bwa mbere bidasanzwe, zirimo n'izisama ibisasu karahutaka ndetse kandi n'izishobora kurinda ikirere. Bikanavuga neza ko hafatiwemo imbunda ndetse kandi n'amakarito atagira ingano y'amasasu menshi cyane yagombaga kwifashishwa n'abasirikare, yemwe n'imbunda zirimo rocket launcher zagombaga kuba zasenya ibirindiro, ndetse n'uduce M23 yagombaga kuvumburwamo. Kuri front line iri kwemeza neza ko cyari igikorwa gikomeye cyane M23 itagombaga kwikura imbere mu buryo bworoshe. Ibi nanone kandi byongeye gutanga indi sura nshya ikomeye cyane y'uburyo ki M23 imaze kugira abakomando badasanzwe bagomba kuja boherezwa muri misiyo izo zihambaye zikomeye zo kugira ngo FARDC yongere ititizwe mu buryo bukomeye cyane, ndetse bari kuributsa ngo ibikorwa byakozwe byo gufata Goma, ubwo M23 yabinjiriraga mu buryo bukomeye cyane ikabakorera agatendo mu buryo bukomeye, bagashiduka intambara iri kubiri Goma rwagati n'ibindi bice byose byamaze kugotwa. Abasirikare bagashiduka nta bundi buryo bafite atari ukumanika amaboko, ubundi bakongera bagashirinda hasi ku butaka bagakoreshwa ibyo bashaka. Ngibyo byo M23 yatangiye gukora defense za FARDC zose zikikije Uvira, by'umwihariko izikakaye n'iziri gushakwa kubaka bundi busha kugira ngo iyi Uvira irindwe mu buryo bukomeye cyane kandi bitazinjirirwa na rimwe. Hagati aho drone Fizi angani muri ya misozi miremire y'Iminembwe ikomeje gukora agatangaza mu buryo bukomeye cyane, ziri kurasa mu buryo budasanzwe, ariko benshi bibaza impamvu zijya ziyasira aka gace mu gihe FARDC atari ahangaha gusa ibariza abasirikare ba M23, ariko ikibanda ku banyamurenge kuko ngo izi ko ari abanyamurenge ba nyabo kandi bakomeye cyane kandi bamaze kwinjira muri M23. Ngibyo bazakora bise kugeza ubu ngo bizaba ari bitangaza, kandi ibyo ngibyo biratuma bashyirwa kuri front line cyangwa kuri ligne d'afro y'abagomba kuraswa vuba na bwangu n'abasirikare ba FARDC barwanira mu kirere, ariyo mpamvu drone zisigaye zihibanda. Ikindi ngo bahafata nk'ahantu hatagira ubwirinzi buhambaye kandi bukaze, no kuba ikirere cyabo kugeza ubu
cyakwinjirirwa, ibyo ngibyo bigatanga isura nziza kuri FARDC, no kuba hibasira mu buryo budasanzwe iharasagura uko ibonye kose. Ibi nanone kandi biri gutuma ibintu bisubirira udubi mu buryo bukomeye cyane, kuko aka gace kamaze iminsi kibasirwa nako ntikarahabwa agahenge, ibikomeza gutuma FARDC kugeza ubu ngubu isa nkaho ikora amarorerwa mu buryo bukomeye cyane muri ibi bikorwa byose na operasiyo za gisirikare zihumvikana ku butaka bwa Kongo. Hagati aho M23 yirahiye mu buryo bukomeye cyane, yarahiye ntizongera kuraswa na rimwe mu bice igenzura mu bice bya Goma ndetse na Bukavu, kuko yamaze kugura ibikoresho bya gisirikare bigezweho kandi bikomeye birino Erobita F6, intwaro karundura karahabutaka irinda ikirere, igiye kuja yigezwa mu bice byose ndetse no mu nkengero z'umujyi, kugira ngo bagire defense zihagije kandi zikomeye cyane zo gusama ibisasu ndetse n'amadrone byose bijya byibasira ibice FARDC ishobora gushaka kurasamo bigenzurwa na M23 intare za Sarambwe. Ibi bibaye nyuma y'uko intare za Sarambwe zibonye neza ko Kinshasa mu myiteguro irimo ariyo kuzashwiragiza mu buryo bukomeye cyane M23 ikoresheje ikirere vuba na bwangu, kandi igakoresha ubushobozi buhambaye M23 itakwigezaho, bityo ko gusama ibisasu ndetse no kugira ubwirinzi buhambaye burimo ubwagaragajwe nko mu Rwanda kugeza ubu ngubu, bwa bundi bwamize ibisasu kuva ku ya 27 z'ukwezi kwa mbere, ubwo Goma yacekirwaga interahamwe zigashaka kurasa ku butaka bw'u Rwanda. M23 gukora ibi ari igikorwa cy'indashyikirwa kizongera gutuma n'izindi z'ibikorwa bya gisirikare byabo bigenda neza. Ibi biri gutuma kandi urugamba rwongera kuri ikindi kintu gikaze kandi gikomeye cyane ku ruhande rwa FARDC. Ntibaramenya neza ibi byose, ariko M23 nayo irabibatangariza ikabibabwira ku mugaragaro, kugira ngo batajya banibesha ngo bahirahire ndarimo raja kugaba ibitero muri ibyo bice, n'urwego rwo kugira ngo bakanga abaturage ndetse n'ibindi byinshi, nk'ibintu byaba ari kizira gikomeye cyane. Intare za Sarambwe M23 ubu tuvugana mu bikorwa byabo bari kwibanda ku kuba bakora ibirindiro bikaze, gukaza uduce twose kugeza ubu ngubu barinda ndetse no kutugumana mu rwego rwo kugira ngo FARDC itsindwe mu ntambara ya nyuma rizima, uburyo itazongera kubyutsa umutwe habe na mba, kabone nubwo yatuza abasirikare imyaka 100, M23 ngo izaba yiteguye guhangana nabo mu buryo bukomeye cyane. Hagati aho reka tubanze tuvuge ku bintu bikomeye cyane byongeye gutungura benshi, ni nyuma y'uko babonye abarabahaye M23 mwitangirizwa ukomeye cyane, urupi igiye kuraswa bagahaca Kedichiro Bofachi Beto ibiyunda rutura karahabutaka by'ibifaru bya gisirikare byitwa Kasa kabiri, bimenyereweho kurwana mu misozi miremire ndetse no mu bibaya, gutegura ibisasu, kurinda abasirikare babirimo ndetse no kurinda ikirere. Ni nyuma y'uko M23 ngo yakamejeje mu gutega icyo bita land mine mu butaka, ku buryo ngo izi ngizi zitabura imodoka ubundi zigashwanyagurika ubutitsa muri ambushi rutura karahabutaka zo kugira ngo abasirikare ba FARDC bari kuri front line batabasha gusavaivinga igihe cyose bari mu mirwano. Ibi byatumye ibimodoka bya Kasa kabiri muri habwa neza akabyiniro ko kuba ariko bigiye kurimbura M23, ibigera ku 100 byatumye ku butegetsi bwa Kinshasa ndetse binabutwara agera kuri miliyoni 70 z'idolari kugira ngo bigezwe ku butaka bwa Kongo. Byagaragaye kuva mu gitondo cyo ku munsi w'ejo mu mashusho yagiye agaragara twagiye dukora kuri rezo sosiyo tutabashije kugeraho kubera ko biteme hano kuri uyu muyoboro, ahubwo yaciye muri groupe yacu ya WhatsApp. Aho ngaho tubibutse murebe mukore join munsi gato kuri comment ya mbere, mukore join kuri iyo WhatsApp channel ndetse bikagaragaza neza ubushobozi ngo bw'imirwanire ndetse n'ibikorwa bya gisirikare bigiye kongera gufata intera mu buryo bukomeye cyane hano ku butaka bwa Kongo. Amakuru akomeye dufite cyane arerekana neza ko operasiyo nk'izi zigiye gutuma ibintu biba bibi, kandi imirwano koko Tshisekedi Chilombo yiteguye yo kugenda ifata indi ntera. Ubushobozi bw'izi modoka za gisirikare zitwa Kasa kabiri uzwi cyane mu kurwana muri Afghanistan ndetse no mu yindi misozi hanamye yo mu Barabu, kubera ko nibyo baje bifashisha nk'ibikorwa kugeza ubu bya gisirikare bigiye bihambaye kandi bikora gatangaza mu mirwano ndetse bigatuma ibintu bisubirira udubi. Hagati aho kandi Minisita witwa Paluku Kikasa wahoze ayuborana na Joseph Kabila Kabange yamaze kwiyunga ndetse yamaze kwihuza na M23 mu cyo bise kongera kujoyininga. Ibi biri gutuma M23 igira ubushobozi buhambaye cyane wowe vuga ari kwijana bakomeje kuyiyungaho ndetse no kuyigaragariza urukundo rukomeye cyane bishobora gutuma Tshisekedi Chilombo azisanga atagifite abantu byibura babumva, kuko abamwumva
ndumva benshi bazagenda bashyirwaho propaganda nyinshi zemeza ko M23 kuko ikwiye kuba abasirikare bemewe ba Kongo muri rusange, hatitaye ku kuba ngo babita b'iterabwoba ndetse n'ibindi byinshi byagiye bibaturirwaho muri iyi minsi. Igisa neza neza nko kwiyubaka kwa M23 intare zasarambwe politikoma nacyo kimaze iminsi kigaragaza mu buryo bukomeye cyane, ku buryo kimaze iminsi cyaratitije Kinshasa mu buryo bukomeye cyane. Uko byagenda kose kizakora ibara, si ibyo gusa. Inshuti bawuhani bacu mwebwe mwese mudukurikiye, tubibutse kureba aho hasi handitse ijambo subscribe, mukore subscribe cyangwa se sabone. Kuri mwebwe mukoresha ururimi rw'igifaransa mutarakora subscribe na sabone, mukore like ndetse mukore na share, kandi niba turi kumwe mwandike ko turi kumwe 5 kuri 5 muri komenti, kandi namwe mwamaze gukanda subscribe turabashimiye cyane. Mukore like ndetse mukore na share, aya makuru muyasangiza abandi. Si ibyo gusa kandi mu yandi makuru akomeye cyane tugiye kubagezaho nuko amakuru akomeye cyane aravuga yuko abarwanyi b'intare zasarambwe M23 bongeye kubangamira abarwanyi ba Coalition mu bice byitwa Kabunambo. Ni Kabunambo, amakuru akomeye cyane avuga yuko abarwanyi ba Coalition barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa biganjemo abakomando cyangwa se abasirikare bazwi ku izina rya Hibo cyangwa se ibihunyira, bongeye kubangamirwa n'abarwanyi b'intare zasarambwe M23 hano neza neza mu nkengero za Warungu. N'abarwanyi bari baturutse neza mu bice bya Uvira kugira ngo babashe kuza rwose bahagarika umuvuduko w'abarwanyi b'intare zasarambwe M23. Hano icyitwa za misile ndetse na rokete n'ibibunda biremereye cyane byamaze kwamburwa bano barwanyi ba Coalition. Nyabuneka turabasabye ntimuzikure, amakuru ni menshi cyane rwose kuri uyu muyoboro mugari w'amakuru agezweho. Nanone kandi amakuru akomeye cyane aravuga yuko abacanshuro bagere muri 3 bose bongeye kuraswa neza neza hano mu bice bya Tema, ni mu misozi miremire. Ni Tema abarwanyi b'intare zasarambwe M23 bakomeje kugundagurana n'abarwanyi ba Coalition biganjemo bana barwanyi baturutse hakurya mu gihugu cya Colombia. Abanye-Colombia baracyagenda bisanga mu kamashu ndetse kandi baracyagenda bisanga muri ambushi zikomeye cyane z'intare zasarambwe, dore ko ku munsi w'ejo abagera kuri 2 bongeye kurasirwa hano muri misozi miremire ya Tema, ndetse kandi abagera kuri 3 nabo bamaze kuraswa muri bice bya Tema. Ndetse kandi amakuru akomeye cyane akomeza kuvuga ko abarwanyi b'intare zasarambwe bakomeje kugenda bahangana mu buryo bukomeye cyane n'abarwanyi ba Coalition biganjemo abarwanyi ba FDNB hano mu bice bya Runingo. Ni Runingo abarwanyi badasanzwe ba Coalition barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bakomeje kugenda barwana mu buryo bukomeye cyane, ubarebe ko bakunjira muri bice bya za Runingo ariko nanone bagasubizwa inyuma n'intare zasarambwe muri teritwari ya Walikare. Agace kitwa Pinga karacyagenda gasatirwa mu buryo bukomeye cyane n'intare zasarambwe, ndetse kandi tutibagiwe na Walikare centre. Walikare centre intare zasarambwe ziri gucongera hafi mu buryo bukomeye cyane, ndetse kandi ni nyuma yuko agace kitwa Ngenge kambuwe abarwanyi ba Coalition barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, dore ko binavugwa neza ko ababirigi bagera kuri 2 nabo basigaye hano muri ibi bice za Ngenge ari mayiti. Nanone kandi amakuru akomeye cyane akomeza kuvuga ko iyi Walikare centre ishobora mu n'abantu mwe kurangira ishizweho akadomo, kuko abarwanyi b'intare zasarambwe M23 baracyagenda rasatira iyi Walikare centre. Ni Walikare centre kandi tutibagiwe n'ibice bya Pinga, bino bice byose biracyagenda bizenguruka mu buryo bukomeye cyane n'abarwanyi b'intare zasarambwe. Amakuru kandi akomeye cyane arakomeza avuga yuko intare zasarambwe M23 bamaze kuba gacakira ibindi bice bindi mu gace ka Rubero, dore ko agace gakomeye cyane kitwa Rutondo kamaze kuba gacakirwa. Tutibagiwe kandi n'agace kitwa Muzenda, ariko ni Muzenda yamaze kuvukura ivamo cyangwa se abarwanyi b'intare zasarambwe bamaze gukora Ryoge, dore ko rugiye gufata kandi gace kitwa Mbara. Ni Mbara nayo baze kubatombe mu buryo bukomeye cyane, dore ko ari agace nako kaguye nk'abasirikare batari bake ku ruhande rwa Coalition. Nanone kandi amakuru akomeye cyane aravuga yuko abarwanyi b'intare zasarambwe ngo bakomeje kugenda badivasinga hano muri axe ya Chavinyonge. Abarwanyi ba Coalition baracyagenda basubizwa inyuma mu buryo bukomeye cyane mu bitero bagabye barwanyi ba M23 intare zasarambwe. Turasimbukira kandi muri teritwari ya Njugu, ahangaha ni mu ntara ya Ituri, dore ko abasirikare b'uwitwa General Thomas Rubanga kumenya guhangana mu buryo bukomeye cyane n'abarwanyi ba FARDC. Ni mu gace kitwa Nyamamba, na gace kakagwimo abarwanyi benshi bagera kuri 6 bose ku ruhande rwa Coalition bakaba bamaze kubatakaza ubuzima bwabo muri kano gace kitwa Nyamamba. Ni agace kandi kegereye neza neza ikiyaga cya Lac Albert, niho hagwa abasirikare bagera kuri 6 bose ba FARDC bari guhangana n'abarwanyi ba Thomas Rubanga. FARDC iracyagenda yigaragaza nk'insina ngufi muri urugamba rukomeye cyane ikomeje kugenda ihanganamo n'abarwanyi bagiye batandukanye ndetse n'imitwe igiye itandukanye. Nanone kandi amakuru akomeye cyane aravuga yuko Cisangane
Cisangani iracyagenda nanone mwabagabo mwe igira ikikango gikomeye cyane nyuma y'uko abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye kugenda bagaragara neza neza hano muri za Rubutu muri Cisangani, baracyagenda bikanga mu buryo bukomeye cyane avuga ko isaha n'isaha bashobora kubona babagezeho mu buryo bukomeye cyane. Nanone kandi amakuru akomeye cyane aravuga yuko hano muri teritwari ya Masisi, ni Masisi, amakuru akomeje kugenda avuga yuko muri axe ikomeye cyane ya Ruki nanone abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo bongiye kwihanangiriza mu buryo bukomeye cyane abarwanyi ba Wazalendo. Ni agace ka Ruki kamaze kuba gacakirwa n'intare za Sarambwe mu minsi yatambutse. Ni Ruki kandi ikomeje kugenda igaragaramo Wazalendo ngo zongeye kwihanangirizwa mu buryo bukomeye cyane muri kano gace ka Ruki. Ese byifashe gute hano mu bice bya Bukavu? Ese byifashe gute hano mu bice bya Kavumu? Ese byifashe gute muri Panzi? Ese byifashe gute ahangaha mu bice bikomeye bya Essence muri Bukavu? Reka ntinije kure amakuru yose turayakugezaho uko yakabaye 5/5 hano ku miyoboro mugari w'amakuru agezweho kandi yibutirwa Dash1 News TV. Bavandimwe rero tubahaye ikaze muri izi update, ni amakuru atari make ariko yose turaza kuba tuyaminimiza kugira ngo tuyakugezeho mu minota mike cyane rwose. Icyo usabwa ari nta kindi, niba uri mushya akaba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, urebe munsi gato handitse ijambo subscribe uhakore, ukore like ndetse ukore na share. Kandi niba waramaze gukanda subscribe ukore like ndetse ukore na share, kandi niba turi kumwe mwandike muri comment ngo turi kumwe 5/5. Tubahaye ikaze. Reka rero twinjire muri aya makuru akomeye cyane kandi ni amakuru tugiye guhera muri teritwari ya Uvira hano rwagati. Ni Uvira, abarwanyi b'intare za Sarambwe ma 23 bakomeje gusatira uyu mujyi wa Uvira, dore ko abakomando bakomeje kugenda mu by'ukuri bajujubya abarwanyi ba Coalition mu buryo bukomeye cyane. Nko muri axe ya Tema, abanyekolombiya bagera kuri 3 bose bongeye kuraswa mu buryo bukomeye cyane kandi berekwa amarimbo y'ikuzimu mu mirwano ikomeye cyane, dore ko ari imirwano yagaragayemo za drone muri aya mashyamba ya za Tema mu misozi miremire. Ndetse ni drone ngo zongeye kwibasira abarwanyi ba Coalition, dore ko bano barwanyi bakomeje kugenda nk'abantu mwe bayoberwa imirwanire y'abarwanyi b'intare za Sarambwe ma 23 ndetse na technique ndetse na tactique ziremereye cyane izi ntare za Sarambwe ziri gukoresha n'ubu rugamba rukomeye cyane. Ndetse kandi ni imirwano yatangiye mu masaha y'isa 3 za mu gitondo, ni imirwano ikomeye cyane, dore ko ari imirwano yatangijwe n'abarwanyi ba Coalition barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, ariko nanone intare za Sarambwe zabadivasinganye mu buryo bukomeye cyane, zirabirukankana kandi zibarasa umugenda paka zibagejeje mu marembo y'ikigo cy'abarwanyi ba Coalition, dore ko bano barwanyi bisanze bari muri ambush ikomeye cyane, dore ko abagera kuri 3 ku ruhande rw'abacancuro bamaze gusiga ubuzima muri uru rugamba ruremereye cyane baje kurwanamo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bahawe ikiyaka na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo Faci Beto. Abangaba tubibutse ko ari aba Black Water, ari itsinda rya Black Water barukiritwa na Eric Dinu Press akaba umurwanyi nawe kabuhariwe. Nanone kandi agace kitwa Kabunamba na agace gakomeye cyane, aka gace kitwa Kabunamba nako amakuru akomeye cyane ari guturukayo ari kuvuga ko abarwanyi b'intare za Sarambwe ma 23 ubongiye kugasana mu buryo bukomeye cyane n'abarwanyi ba Coalition cyangwa se abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, bararasana mu buryo bukomeye cyane. Ni nyuma y'uko abarwanyi ba Coalition bitwikiriye ikitwa ijoro bakarara bazamuka bari kwerekeza muri ibi bice byegereye neza neza teritwari ya Walungu, dore ko ari mu nkengero za teritwari ya Walungu ndetse kandi mo kimwe na teritwari ya Uvira. N'abarwanyi rero baturutse mu mujyi wa Uvira rwagati bazamuka baje gushira ikitwa urukuta rukomeye cyane cyangwa se gushira urugariro rukomeye cyane ndetse n'umwitangirizwa ukomeye muri ibi bice bikomeye cyane bya Kabunamba. Ni Kabunamba rero amakuru ari guturukayo akomeye cyane nuko aba barwanyi bari bazanye imbunda ziremereye cyane kandi n'ubwoko butandukanye, ndetse n'imbunda zagombaga kwifashishwa na Coalition kugira ngo zibangamire abarwanyi b'intare za Sarambwe ma 23 ku mugambi wabo wo kuba bakwinjira muri Uvira rwagati. Ariko ni Kabunamba yari yazanwe mu mbunda z'umusada ziremereye cyane harimo na za mizayiro ndetse na za rokete ngo zagombaga kuba zifashishwa mu kuba zanangagura drone z'abarwanyi b'intare za Sarambwe ma 23 zikaba zazituritsa mu buryo bukomeye cyane. Ariko izi mizayiro ndetse na za rokete zirasa zamaze kuba zisenywa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe ma 23, ariko n'izindi ngo zacakiwe n'abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe.
ni Kabulamba rero amakuru akomeye cyane aturuka yaravuga ko abarwanyi benshi bari bazamutse, harimo n'abarwanyi bari baturutse kuri Kamra cyangwa se hakurya mu bice bya Kamra hakurya muri Tanganyika, dore ko Tanganyika habaye kohereza abasirikare benshi cyane baturutse hano mu bice bya Kamra baturutse hano muri za Tanganyika bazanwa hano neza muri Uvira kugira ngo baze kurinda iyi Uvira. Bano barwanyi rero bazanywe hano muri Uvira abenshi muri bo barazamukanye hano hejuru mu bice bya Kabunambo, ndetse kandi iyi Kabunambo yazanywemo abarwanyi benshi cyane bashoboka ba FDNB, abarwanyi ba FRDC, abarwanyi ba FDLR, abarwanyi b'Abazalendo, abarwanyi bishi ba coalition bari bazamuwe hano muri aka gace ka Kabunambo, dore ko kano gace kari kizewe ko gashobora gufasha bano barwanyi ba coalition mu guhagarika umuvuduko w'abarwanyi b'intare za Sarambwe ma 23. Siko byangenze rero, dore ko intare za Sarambwe zongeye kwibasira mu buryo bukomeye cyane bano barwanyi ba coalition.